kan zoram mi pui sia ta po puan zar ani na sa to na sa takin thedar ani to bok ani amai ro chu kan soile du tal chu Provincialised school kan ni to Sorkar school kan ni to chu ta tang chuan pai thak kan ni a chu mai chu du tok lovin lam sama ta tum mek kan ni a tunhma hian chu dinhmuna chuan kan om mek ani hei hi thil poi tak mai le khotlang le school le thang thar lawom le sel tur te ta na thil poi tak ani awangin Vawina hian he malak na om hi MIGAHTA chuan atop thengin kan do dal don ani chubi ani wang chuan member mun hata ka tanga local te po hei to chua an peisha sham turin ke mani tan ni lo hun local je tura kan khotlang tan te school tan te le thang thar le khazir le khathiam lo om je te tan ani awangin Vawina hian thu takin he malak na hi kan galpui ani le ama sain kan hun te pathian le na ran na kan nei anga pi Vanlalchhuanga Chawngthu hun mang turin som halila ange pathian chu thiang ni lo ngai tha ku Chronicles mani na bung som ni chang saria changin olal pa kan pi le pu te pathian vana pathian inilom ni lam tin chung ro rel tu inilom ni ikuta chuan thil ti theina le chakna a oma tu ma chen rual inilova o kan pathian herama cheng te hi imi Israel te ino chwa saka ichian Abraham tha te chatwana ta ni pe nilom ni tin herama hian an lo om ta a kan chunga thil chalo khan dai ro rel na te emo shi te emo cham te emo lo thlen chuan he in bula le in ma a kan lo dinga he ina hian iming om si a kan mangan na chuan kan awang chia nangin min ngai thak sakin min chan da mang chu ti in iming tan hun thiang nim an din sak chia tin ngai te amon tha te ne mo a phole seir tlang mi Israel ho ai gupta ramata an lo chwa la ya be I phal lowa an kir sana an ti boral tak lo ten kan lo atan iram min pek ata lo chwa miron thungrul an tum dan hi lo shite o kan pathian an chunga ro irel don lom di mi chu zu zai miron be tura lo thok te chu han be thei sia sang kan ni si lowa ti ngai na reng kan shebu khek lowa ilam kan lo hoi mai zo kani e ati a ti ngai na reng kan shebu khek lowa ilam kan lo hoi mai zo kani e ati a pathian in thu kan zatan man min son sak cheu ro se amen ole kan hun hi athol angrega hun ren lem lovin hun kan han bang chau anga Sorkarin kan president MIGAHTA President Pu F Vanlalchhuanga thusawitu rin kan so mga hun ren lo sila trula tiang ang le ingamote thusawitu rin tunay lo so mang le Pu chairman le Mizoram hun shanga MIGAHTA Mizoram Govt Adhoc-Aided High School Teachers Association member zong local khom tele Vawina kan media lama kan thok pui te le Mizoram mi pui zong te Vawina kan thu le la lo la thir tu tele lo la en tu te zong in zavai MIGAHTA hmangin chi bei kapuk fek cheuni Vawina helai kan pun khom min phal sak tu Aizawl district borsap chunga po hian thilung takin lom thu ka soi bokani Vawina hian helai muna zirtir tu pun khom angai tamai hi alung chiat thlaka a hri om pok kan ti ni ngam din tu nam siam tu nia ngai zirtir tu den lung oi lo na lantir ngai khopa kan dinhmun alo om ta hi
kan lunga chia voine hian sheom kan tia tilai mun local hi nuam po kan ti lo amai ro chu lo phei lovin voine hian tilai mun a hian sirtir tu te pun khom ngain kan din hun zoram mi puile mun sang sanga zirlai le tilaya local khom the na hian buan chulin kan sia voine hian tilai hian kan du na le kan lung olo na telang tir turin kan lo pung khom ani helai mun kan lo pun khom chan tlang puite kan du na te le kan din hun te i toy fel deuh devin han soi kan tum do nei zirna hi mi zong ina kan momo mi puite na an momo ani in mi puite chu zirna tha an don theina chuan sarkar po in mo phurna anaya ama chuta chuan sarkarin khotena school adin theilo awangin khotlang tang rualten mamo na awangin school te an lo din thina chuta chuan theito pa school an lo din chu en kolin an huwa sarkarin lak sakin dinhmun zawka khotlang ha na te khotlang ina alo en kol to thina te kha sarkarin lak sakin I sarkar skula lan kai alo ni thine chu voini thanga Mizoram le Indiaram state sang po sikul government school kan ti lo pian chhaudan alo ni thine ni tun nai kum som ni kalta me apo khan Mizorama school provincialisation hi kalpui alo ni photo thina kum sang ni le pathuma khan deficit school middle school le high school hi school san hi set mai provincialisation lan kai lo niya sang ni le pariat khan school somli pariat provincialised lan kai ani le a sang ni le som pariat school pakat higher secondary school provincialised lan kai lo ni to bokani amai ro chu heng school an lan kai te hi criteria thing lo an tin ti ve ngai lo an soi ngai lo khotlang mi puiden an mamo awanga din Sorkarin na provincialized may ani voine yen mitam takin criteria thinglo an ti thin hi an soi ngai lo hei hi mi puite na min shiat sak kan du ni heng school Sorkarin na provincialized tak ta hian khotero te mi pui po tlem te zirlai po tlem te lo om to thin na an nia chu tiang thleng chon Sorkarin provincialized kal puyen ak mai ngai lo no pangan tam le tlem en lo kha khotlang khan school khan amamo chuan khotlang in amamo na ni a hria chuan school kha provincialized mai thin ani chung zinga po chuan no pang zirlai tamlam khakte ani em lowa an lo te ni point sarkarin ngai na thiam na dan hmangin khang khotlang mamo na en chung khan school provincialisation ni local pui to thin ani tuna government high school kan ti tam per te po hi chu tiang paltlanga government high school a lawil nang kai to te anni tuna high school government high school kan ti tam per te hian sarkarina no pang nei ngai zat ati hi phalo tam tak anom tho ni chu wangin voine hian hetilai pona local khom te hi sarkarin kan dinhmun kan mamo na te min shriat saka kan du na te min ti puitin saka provincialized min peve ngei tu hian I kan ngien tlatani adot le chuan adok high school tu na mi hi a history claim te kan soinga kum som thum liamta khotlang ina mamo na wanga alodin har sataka anram reserve area te shala zirtir tu lote chu tianga in tuak chopa sikul local pui to thin ani sarkar school an ni ve bei sein thai to pinan chua khotlang mi ten sumle pai tam tak thoin mir thai ber mai thai le a pamei sumte po thier lei thelawin school din ani theina tan khotlang in changrolin school an lo din to thin ani ti chuan chu zirna chu akal thon theina tan khotlang le khottual chunga mithiam om chhunten lo tlem te in khotlang mangaina wagin chu school a chun an lo thok to thin sarkar na thazo nei ve theina dinhmun te po an lo chang ve to amar chu an khotlang an mangaina awangte an khotlang school an mangaina wangin tlan chelovin chuta chuan omin theito chuin ma an lo la to thin ni chumi ringot po chu voine hian zoram mi puila kan sarkar po hian shit success kan du kop mai theito chua sarkar na dang po zong thei amaro chu khotlang mangaina wanga kan lo tho to na hi
Sorkar hian min hriat sakse kan duh le ni adot le chuan tuna Adhoc High School tuna hian Adhoc High School is sompo le panga kan mek ani heng sompo le panga Adhoc High School mek te hi kumsang ni le pathum te kumsang ni le pali te a lamsam granin 8 private atangin lamsam granin 8 a Sorkarin lamsam trampuin atlem te pein alo enkol to thina har sana zol pui sukian nan kum khata cheng noi khane sing ni te Sorkarin min pe a chu thok tu ten kan lo in sem to thina ni chumi mei ba ka chuan chu tiang chuan khun enga mo chen kan kal nuin sang ni le pariata April ni khata Sorkar vekin Adhoc granin 8 a langkaya kan lo mani Adhoc granin 8 kan ni don point har sana tam tak pal tangin he state ta si kan lo sual chuak to thil ni chu Adhoc High School a chuan thok tu te hi mi thahlang ero chu kan ni big lo amai ro chu metric exam a te result thatak tak nein top 10 hial te po lo chen chuak to school te kan ni ve ni heng zong ni mi pui te le kan Sorkarin mi hriat sakse kan du na le kan ngen nei min ai poimo sakse kan du tak se dani Adhoc High School a hian kumsom le panga zet kan oma chumi nu a chuan September ni somni pasari sang ni le somni pathuma Sorkarin du sak takin Adhoc-Aided atangin provincialised min langkai ta kan lom ema zoram hun shanga sikul khotina district shanga alom na ruai nen ten train hun kan lo mang to thina ni tin kan school a tapo signboard government high school ti tarin bim takin hun kan lo manga kan head mistress te kan head master te poin an sila government high school seal te lo chukai Sorkar phalna in kan lo tara seal te kan lo siam to thin ani chu provincialized dinhmuna chon thakwa zet mai kan nom mana amai ro chu van du thak takin le kan in rin main sang ni le somni pali su ni som paria da khan Sorkarin chu provincialized kan ni na chu min pei thak sakta min revoke ta Adhoc High School teacher te Adhoc High School te kan ril ro na maya kan ril ro na kan khinare ma ti ngai na kan si lawa chu ti gang chon kan Sorkar hian Adhoc kan ni na atanga provincialized min thang kai chu min nuwa min nem khale hi poi kan tia shi kan ti ni chu provincialized din huna min lo da to na chon voine hian min ta kir le se ti hi kan thu da ni ashan pa provincialized phut ngor kan ni lo sang ni le som ni le pathum September ni som ni pasaria provincialized thap to kan ni ya chu Sorkarin min pei tha chumi kan din hun ngai chun min da le ro se ti in voini he Sorkar khomai na kan di la kan ngen mot ni ti kha min lo hriat sakse thome chu tianga revoke kan ni nu chuan kan Sorkar atangin kan shroi tu te atangin tongkam ngai nom tak mai kan ngai thina in provincialized le thoi don government high school ti signboard in tar te po khalo la thasu in sil te po khalo da tharu in provincialized le thoi don ti in ril run na taka kan om lain kan Sorkar lam kan ho tu ten chu tiang chuan tong khamon na thu min pe thina ni amai ro chu tianga ngai thataka kan om lai chuan le kan Zawaya school min provincialized le mai don mo kan ti lain school za somni sang ni le pariata school za somni sang ni le somni le pathuma a provincialized atangin school somthum le pali chi mai Sorkarin mei ni som pariat sang ni somni paru council of ministers khan an pom le ta kan hriat khan kan ril ru an thar le ya pui kan tia kan Zawaya provincialized ni le tur in base line school claim te ka tianga akal pui kha shriom kan te kan ril ru anani chumi chu voine hian kan du lowani provincialized dinhmun min pek to kha min pekir le turin Sorkari kan ngen loma an khomai na te kan dilani chu mai po chu la du tok lovin min revoke na po chu du tok mai lovin Zulai ni somni pakhat sang ni le somni paruk khan Adhoc min da let ta on atang chuan amma kan kalsan to lamsam granin eta rules thar min pas nan le ta
Adhoc-Aided provincialized to Adhoc-Aided nam tha Adhoc-Aided lamsam grani nei ta an hniam pera min ping thanga turdan zulai ni somni pakat khat min suwa khum le ta te hi kan ril ru na ngoi ngoi hai khongai takin sarkar hian min nu khir sakro se tin kan nge nani he rules harit toy te in kan chip zui lokanga he rules thara hian tuna Adhoc High School zirtir tu le thok tu om zong te chu dinhmun zawka in ding don an ti thi chu adik po dikang alom po kan lom government school zirtir tu te athok nget te lom il ho don na lom tin dinhmun thatak khamin tok tarani chu tianga min tok tak lai chuan kan school status ero chu category 1 special category 1 tin lamsam rani nei ta niam taka min da tha kan tumani zirtir tu te le thok tu te lo chu tam tak min pek belan tum amar chu voine kan soi du chu lo chu kan du lo ani lo lo tampo kan du amar chu lo tam ringot kha voine hian kan du ber ni lo kan school dinhmun provincialized om thei to lo tura min beng kha na kha kan du lo ani he da the Mizoram education lump sum granting aid for general maintenance of private school rules sani somni parok min pasak Zulai ni somni pakata alaw pa si Sorkarin khongai takin min nu kir sakrosetin kan nge na voini hen kan lo kung khomani chu category 1 na chuan thoklai te chu dinhmun zawka om turin min tiama kan dinhmun po athang ama ro chu dinhmun tharing chu thalel thei kan ni lo kan school dinhmun kha niam taka om chung sin nakina chuan zoi muanga abik takin thingtlang school te phei chu no pang nei tamlo te kan ni chung no pang nei tamlo te chu muang changin an ralanga heng school hi ral sela Sorkarin sum se fila ti ruam banna tanga he rule si lo chuak ani kan she da wangin hei kan do dal ta atop takin kan do dal don tuna thok tu te kan retire hona chuan chu school chu rule su kan mangani chuan thok tu te lo tlem zokin lamsam poisa pein Sorkarin a ruayanga chu school chu no pangani tamlo chu a ai hniam zawka category chu alat la thale don ani chung ang rules te chu tuna rules thar sang ni le somni paruk rules a min pek te nia chu nat takin voini hen kan do dala kan du lo na voini hen kan lan tir ani ti chuan voina local khom zong te hian kan soi kan lo tam ringot kha ni la chuan voini hen kan rum pung khom lawang asing te le kan loi apung don lo tam ringot tu ni la voina kan kal khom lawang amai ro chu kan school dinhmun diam zel turte le provincialized kan lo ni to na ta kha sarkar hian min pelet le turin kan dua voine tilai hian zirtir turual thok turual Mizoram mun sang train Adhoc school somko chuanga train voini hian kan local khomani ti zoram mi puitele tilaya kan thusoi ngai thatu zong ten min lo thria sakse ti kha kan duani atop nan chuan he sarkar hian provincialized sang ni le somni pathuma min lo da to na khan min da le sela ten rules sang ni le somni paruka mani loka zulai ni somni pakada ti chua hi khomai takin sarkar hian min nu khir sakro se ti in kan sarkar hi kan nge na ni ti in voini hian Sorkar khomai na kan dil ani lekha ka soi thi ni sela kalome tati khop kan dinhmun le Sorkarina mi enkol dan vel ania chumi ani wang chuan kan lom lo na le kan du lo na lantir na tur ni pa fomin lekha hal kan tum don ani chung kan lekha hal tur te chu mi an revoke na Sorkar kan ni na atanga mi an pai thak na order te tin mani loka school claim te kan zawaya kan minister education minister ina in zawain kan provincialized le don cheu in school signboard te po la kha ga ngai lova sil te po siam thar ngai lo in hang le ngal don tia government min lo tiam ngak lel ta kan lo thir mek lain school claim te high school somthum pali aron provincialized ta
chung chuan kan ril ru atin me ma chung order te tin pakhat lea chuan lamsam a mi an da na tuna government a kanom to min pai thak to nuwa po kum som ni le pathum kalta kan omna din muna kan om le na tur rules ka lamsam running aid rules 2026 ka kan hal tel don ani chung rules pathum te chu tunhuna hian hal turing kan impose sai anga le hemi masaber hi sang ni le somni pathum Sorkarin na min provincialized na zu ni som paria sang ni somni palia min pai thak le na dang khani masaberin ichuana dot le mi hi me ni som paria sang ni le somni paruka kan zavaya provincialized kan ni don mo kan ti lai school som thum pali chia provincialized an ni tharle na notification gazette khania tin ato bermi hi July ni somni pakhat kum somni liam ta kan kalpel to dinhmun lamsam granina min nem thak an tum le na rules thar lo chuak khania voine hian MIGAHTA member local zawng te hian kan du lo na lantira heng rules pathum te hi kan hal do na ni kan sa vawiin member kal zawng te kha kan du lo na lantira khan in ding ve shim te a Pu Malsawmtluanga Chawngthu President Lunglei District MIGAHTA kan au rual na hun in ron kai shuai sela Pu Malsawma somangu ole mi mal thu sei kan ngai tha to a all I ought to say kan ngai tha rules le revoke order te kan hal to boka tuna chuan kan zawaya thu sei na kan nei don ni kan au rual don ni group a han kan da chia kan au rual dan tu kha kan lo enanga WhatsApp group a khan Vawina hian kan au rual dan tu tlang pi hi kan sei ma sanga Mizoram Sorkarin Provincialised kan chan go ni to bin lak let sak kan du lo na te Sorkarin lamsam granite rules man na tum school kalzel na ta na himlo thu te tin da Mizoram education lamsam granite for general maintenance of private school rules 2026 cancel tura kan du na te tin Sorkarin power to relax hi wal khai takin mangro se ti kan du na tar lam turin kanon out chuak do na ni kanin ringem kasoi non to don lowa chuai tu in asoi zoa khan ring takin mi pui te kan au don ni voi thum zel kan au don ni Mizoram Sorkarin Provincialised kan chan go nei to bin lak let sakhi Mizoram Sorkarin Provincialised kan chan go nei to bin lak let le hi Mizoram Sorkarin Provincialised kan chan go nei to bin lak let sakhi adot lea Sorkarin lamsam granite rules man atum hi Sorkarin lamsam granite rules man atum hi Sorkarin lamsam granite rules man atum hi The Mizoram education rules 2026 hi The Mizoram education rules 2026 hi
Ka Mizoram Education Rules 2026 hi. Ato beratan. Sorkarin power to relax hi. Sorkarin power to relax hi. Sorkarin power to relax hi. Rual Thai takin mang rose. Hello, me.